Yes, reka dutangire duha ikaze abakunzi ba Burudani TV Channel. Burudani TV Channel ni channel ibagezaho ibiganiro bya diplomasi, politike n'imyidagaduro cyane cyane muri aka karere ka East Africa. Tukaba tubararikira gukora subscribe kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho. Reka dusuhuza abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose aho baherereye muri East Africa. Duhereye muri Kenya, abari Nairobi turabasuhuza cyane, abari Kisumu, abari Mombasa, abari Nakuru no mu tundi duce twa Kenya bose turabasuhuza. Dukubitire kubumva ikinyarwanda bari muri DRC, abaherereye Goma, abari Mushaki, abari Kirorerwe, abari Mweso, Kicanga n'ahandi hose turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri channel yacu. Abaherereye Tanzania turabasuhuza, abaherereye hariya Dar es Salaam, Arusha, Morogoro, Kigoma, Tabora n'ahandi hose tarondoye tubahereza ikaze kuri channel yacu ya Burudani TV. Reka duherere amakuru yacu muri Kenya. Murabizi neza yuko Rigathi Gachagua wahoze ari Vice President wa Kenya, mu rurimi rw'igiswahili bamwita naibu wa rais, aho rwose inteko ishinga amategeko ya Kenya yamweguje imushinja ibyaha 11 byose birimo kwigwizaho umutungo, amacakubiri, gusuzugura perezida wa Repubulika ya Kenya n'ibindi byaha bitandukanye. Nta kuzuyaza rero inteko ishinga amategeko ya Kenya yaramweguje mu minsi yashize, hakurikiraho Sena nayo irabisuzuma isanga bifite ishingiro iramweguza, ariko hagati abanyamategeko be rwose bati ntabwo ibi ngibi binyuze mu mucyo, bagana inzira y'urukiko rw'ikirenga. Ubu ngubu urubanza rukaba rukomeje mu mizi. Hagati aho perezida wa Kenya yahise amusimbuza minisitiri w'umutekano mu gihugu bwana Kithure Kindiki, nawe ukomoka mu gace ka Mount Kenya mu gace ka Meru. Turakomeza kubibakurikiranira, igihe cyose tuzajya tumenya amakuru tuzajya duhita tubibabwira. Nta handi muzabimenyera bikimara kuba ni hano kuri YouTube channel yacu ya Burudani TV. Tuzabibabwira rero uko bizaba byagenze, icyo urukiko ruzaba rwanzuye, niba akomeza kuba Vice President, niba yirukanwa, ibyo byose muzabimenyera hano nkuko twabibasezeranyije kandi twabyemeje. Dukubitiye muri Congo rero. Muri Congo ibintu ntabwo byoroshye namba, aho M23 ikomeje kuvuna umuheha rwose kongerwa undi. Ubu tuvugana mu minsi mike ishize nk'ibiri cyangwa 3 byaravuzwe yuko M23 yigaruriye agace ka Kalembe werekeza Ipinga. Ibinyamakuru byo muri Congo cyane cyane ibishamikiye kuri leta byabanje kujya bibihakana bikavuga ngo FARDC yahishubije, ariko nyuma y'amasaha make rwose atageze kuri 24 M23 yagaragaye ikoresha abaturage inama bidasubirwaho, bigaragara yuko yigaruye kariya gace ka Kalembe. Ubu ngubu tukaba dutegereje kumenya niba ikomereza Ipinga ikomeza gukurikirana ririya huriro rya FARDC, Wazalendo, SADC n'ingabo z'abarundi, ikazihereza isomo rya gisirikare. Turakomeza kubikurikirana. Hagati aho ariko nyabuneka dukomeza gusengera abavandimwe bacu bo muri Congo. Intambara ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari ibintu byo kogeza, tuba tubivuga gutya, ariko nyabuneka aba ari n'ibintu bibabaje. Ubundi byakabaye byiza nuko abantu babanye mu mahoro, izo ntambara zikagenda nta cy'intambara ivuze, abantu bagahinga, bakorora, bagacuruza. Nta cyiza cy'intambara n'uwayitsinda wese burya aba yahatakarije. Tukaba tubararikira yuko rero tuzajya dukomeza kubaha amakuru. Icyo tuzajya tumenya, dufite hari imboni zizajya ziduhera amakuru igihe. Abakunzi ba Burudani TV mwese muzajya muhita mubimenya uko biteye. Reka dusoze rero twongera kubibutsa gukora subscribe kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho. Tubararikira gukora kandi like, tubararikira gukora share kugira ngo bigere ku bantu benshi. Nyaboneka niba wabikunze nta mpamvu yatuma udakora share, niba kandi wabikunze nta mpamvu udasangiza mugenzi wawe ibyishimo nawe uba wabonye. Dusoze tubaragiza Imana. Ciao.